Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang. Kita bertemu kembali hari ini dalam rangka acara rutin tadarusan Mandeh Minang Mancanegara yang acara ini ditayangkan juga oleh Radio Gebu Minang, sponsor kita. Malam ini kita akan membaca Al-Quran Juz 24. Untuk itu, menyingkat waktu, marilah kita buka. Sebelum itu, marilah kita dulu berdoa memohon kepada Allah agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan kemudahan. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tidak lupa kita juga kirimkan salawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harapkan agar pahala kajian kita ini bisa juga tercurahkan, disampaikan kepada orang-orang tua kita dan saudara handayatolan kita yang mungkin lagi sakit. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajmain. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara kita dengan membaca Al-Quran. Sebagai diketahui bahwa di sebelum nama-nama ibu-ibu dan bapak ada nomor urutannya, sehingga kita akan memulai dengan nomor pertama dan selanjutnya kemudian otomatis ya. Kebetulan yang nomor pertama adalah saya. Saya akan mulai dengan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allah mimman kadzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidq wa kazzaba bis-sidqi wa kazzaba bis-sidqi id ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin walladzina jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ma lahum ma yasha'u lahum ma yasha'u lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu 'anhum aswa alladzi 'amilu wa yajziyahum ajruhum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun alaysallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysallahu bi'azizin dhintiqam wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات بدر Kasifat. ya إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. Coba diulang lagi. Hah? Coba diulang lagi yang Ya. terakhir terus. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man ya'tihi adzabun yuhzih من يأتيه عذاب يؤذيه ويهل وي- وحي sorry وهيل عليه عذاب مقيم. Coba Ulang diulang lagi. lagi. Oh, Terakhir. okay. من ي- من يأتيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم. Sudah? Udah. Sadaqallahul Terima kasih. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya, Andung, silakan Andung, buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna alaikal kitab. Alaikal kitab nasi bil haqq. Famanih tada fali nafsi. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mana fi manamiha fayumsikul lati qaza 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awalau kanu la yamliku nai'aw wa la yaqtilun. Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un.
وإذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allahumma arhamna bil Quran. Nomor 4 siapa Mandi Tati? Kok nggak ada nomornya? Mandi benak. Mandi Ben kok nomor 7 di sini? Ya udah silakan aja deh Mandi Ben dulu. Tadi anu nomor 3. وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن
يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Coba diulang yang terakhir, Mandi. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Allahumma arhamna bil Quran. Bagi yang baru bergabung, sekarang kita membaca surat Az-Zumar juz 24 ayat 57 ya. Kalau di sini halamannya 465. Untuk selanjutnya silakan Uni Warniati. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة Coba diulang lagi ya. أليس في Uniwar, جزر coba diulang.
Coba diulang lagi yang barusan. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض Coba ulang lagi nih. Niwar, coba diulang sekali lagi. Lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Coba sekali lagi diulang nih, Wak. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya. Ta'urun, panjangkan dulu, terus baru ditasdidkan dengan nun dan digunakan nunnya atau tak didengungkan nunnya ya. Ulang balik nih, Mas. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ulang juga sedikit lagi. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya, Udah, ai itu jangan dibawa ke hidung ya, cuman sekedar tasdid. Jangan ai, tapi ayu ya. Jangan ditarik ke hidung karena ya tasdid tidak ada kegedengungnya ya. Ayyuhal, jangan terlalu terlama menahan di ai, sekedar tasdid aja. A'budu ayyuhal jahilun. Jangan ditarik ke hidung, jangan ai. Kalau ai itu jadinya dengung, soalnya ai itu enggak berdengung. Coba ulang sekali lagi, Wat. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Iya. Walaqad uhiya ilayya wa ilayya tunggu sebentar, minum dulu. Mana tadi? Ayat 65. Ayat berapa? 65. Ayat berapa tadi, Sur? Sumpah. Ayat 65 lagi nih. Ayat 65. 5. Ya, kita ya. Bawah. Walaqad uhiya ilaika wa ila الذين من قبلك
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Coba diulang nih. فلله Coba diulang sekali lagi, yang urusan. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا استغفر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضه. Ya, coba diulang lagi. Haqqa, nggak boleh tertahan ya kol karena nggak panjang. Coba diulang lagi nih, War. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات Ya, tadi nih War bacanya wama qadarullah haqqa. Hanya ada dua ya. Pertama ha besar, yang kedua ha kecil. Ya, harus dibedakan membacanya. Wama qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'a. Berhenti, jangan terlalu sampai habis ke ujung suaranya ya. Coba ulang balik nih War. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته Astagfirullah. Orang kerja di dekat rumah nih, jadi nggak fokus jadi. Jangan terburu-buru lah. jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati wassamawat. Yawmal qiyamati wassamawatu maqwiyat. Wassamawatu maqwiyatun biyaminih. Ulang lagi sekali lagi. Ya. Coba diulang yang terakhir barusan. Wassamawatu maqwiyatun biyaminih. Ya, tunya jangan keluar, jangan terburu-buru ya. Tunya jangan tertahan karena tunya nggak panjang ya. Yang panjang tuh ya, justru ya yang panjang, yang uniwar tidak panjangkan. Coba diulang lagi. Tunya jangan dipanjangkan ya, jangan ditahan di tu karena tu tidak panjang. Coba deh sekali lagi deh. Samawatu wassamawatu baqwiyatun biyaminih. Benarin ya Niwar. Wassamawatu maqwiyatun biyaminih. Ianya panjang ya. Coba sekali lagi. Wassamawatu maqwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Untuk baca selanjutnya Pak Ahmad Atta, silakan Pak. Buka mic-nya Pak. Ya.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا Coba diulang lagi, Pak. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. Coba diulang lagi, Pak, dari Pak Ahmad, coba diulang lagi. Alam, gitu ya, Pak ya. Alam ya, dari alam. Jangan ke ain larinya ya, Pak, tapi amzah yang agak dipantulkan dikit. Alam ya ikum, jangan ke tenggorokan larinya, soalnya itu bukan ain ya. Alam ya ikum. Amzah itu. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Coba diulang lagi, Pak. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ilal jannati zumara. Coba diulang sekali lagi yang barusan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Hatta ija ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Coba ulang lagi, Pak, dari hatta. Hatta ija ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuhuma. Pak, coba dari ulangnya dari waqala lahum. Ajannatuha ya. Dari waqala lahum.
Ya, ulangnya dari waqala lahum coba. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. Coba diulang dari wa'auratanal, Pak. Dari wa'dahu ya Bu. Dari wa'auratanal aja. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Allahumma bil Quran sama-sama Pak. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إلي المصير. ما إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Allahumma rahmana bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya silakan Bu Desmi Roza. Ya, Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'ad jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma izin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amatana snataini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujim min sabil. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil qadir. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa Bu Yadi, Bu Ade, nggak boleh dimatikan ya, Gimana? jangan rizqa panjang 2 harkat ya. Oh, iya Bu Guru. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul ars yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq yawma hum barizun
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Yaum, ada wakaf qala nggak di situ, Bu Ade? Jangan diterusin ya. Kalau bisa jangan diterusin ya. Ulang ya Bu Guru. Boleh. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Ya, mau marhamna bil Quran. Udah habis semua ya, Mandi Tati ya? Ya, Ya, udah balik ke awal lagi ya. oke. Mandi Tati. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la tujmal yawm innallaha sari'ul hisab wa anzirhum yawmal azifati idhil qulub ladal hanaziri kazimin maliz zolimina min hamimin wala syafi'i yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas sami'ul basir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kanu lahum minallahi min waq. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna'alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dolal. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني أتت بربي وربكم من
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Semua marahanna bil Quran. Baca selanjutnya silakan Uni Warniat. Andung dulu deh, Andung. Kak mic-nya Andung. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum layyab'atsallahu min ba'dihi rasulah kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab nilladzina yujadiluna fi. Andung, kalau awalnya nun itu ya, kalau dilewatin baru dibaca nil lagi ya, murtabunil lagi. Tapi kalau di murtab kita waqaf, membacanya jangan nil, tapi alladzi, hilangkan nun kecilnya ya. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu. Ya, satu lagi kabura maqtan, nggak boleh dengung ya. Itu izhar maqtan ain, nggak boleh tertahan, jangan didengungkan. Itu ulang balik nih Mendung. Kabura
maqtan indallahi wa indalladzina amanu. Ya, Kada, Hah? ya terus. Lanjut. Ya, Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Wa qala alladhi amana ya qaumit tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. ya, satu lagi itu Mataun. dunia. Jangan diidghamkan, tapi itu namanya izhar ya. Mataunnya. Izhar mutlaq itu ya. Jadi hadhil hayatud dunya, jangan disamarkan ke ya, tapi dijelaskan mati nunnya. Itu namanya izhar mutlaq. Ya Ulang lagi dari qaum. ya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Mandi andung. Jangan dunya tapi dunya, jangan disamarkan ke ya, karena itu Jelas ya. izhar mutlaq namanya ya, harus jelas dunya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Ya, kalau sayyi'atan itu disamarkan ke fa. Jangan tan ya, tapi sayyi'atan fala itu dong. Coba ulang balik dong. Man amila sayyi'atan fala dengung ya. Jangan ditekankan nun ya, tapi disamarkan ke fa. Sayyi'atan fala. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurtaquna fiha bighairi hisab. Ya, tadi yang ini diulang lagi ya. Andung wa huwa mu'minu sama dengan di atas tadi ya. Tanwin ketemu fa. Fa hakiki. Jadi disamarkan lagi, jangan mu'minun ya. Jangan ditekankan nun tapi disamarkan ke fa. Coba ulang lagi dari wa huwa mu'min. Wa huwa mu'minum fa ulaika
yadkhulunal jannata yurdzaquna fiha bighairi hisab. Ya, mau marhabna bil Quran. Makasih Ando. Untuk selanjutnya Ya. Uni Warniati silakan. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجوى وتدعونني إلى النار Coba diulang lagi ini. تدعونني Ulang lagi. Bukan najwa tapi ويا naja. قوم ما لي أدعوكم إلى النجوى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Coba diulang lagi Uni Warniati, coba diulang lagi dari wa anna marad. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم Coba ulang lagi Nuyur, pelan-pelan Nuyur. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ya, Allah marhamna bil Quran. Makasih. Untuk selanjutnya Pak Ahmad Atta, silakan Pak. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Langsung ditekan ke dal ya Pak. Coba ulang lagi Pak. ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي. Coba diulang dari wa'dallah. Dari atas, pinggir. Wa'dallahi haqqun wastaghfir lizambika wasabbih bihamdi rabbika bil asiyya wal ibkar. Coba ulang lagi Pak. Dari wasabbih Bu ya. Iya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi asyi. Dicepatkan ginya, jangan tertahan. Oh ya. Wasabbih bihamdi rabbika bi asyi wal ibqar. Coba sekali lagi Pak. Fasabbih bihamdi rabbika bil asyi. Dengarin ya Pak. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Asyi wal, cepatkan i-nya, jangan tertahan i. Ya, asyi wal ibqar. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibqar. Ibkar, tipiskan kafnya Pak ya. Kanya panjang ya, satu kaf kecil juga, jangan tebalkan kafnya, tipiskan.
Ya. Fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibqar. Nah, ketebalan Bapak kafnya jangan wal ibqar, wal ibkar. Tipiskan katanya wal ibkar. Wal ibkar. Ya. 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 Wal ibkar. Ya. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi Fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul basir. Lahalkus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Silakan Mandeden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. Coba diulang lagi Bu Mande yang barusan.
Dari mana? Dari Pak Ahsana. فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من دون جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Allahumma arhamna bil Quran. Kasih Made. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم
السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Allahumma rahmana bil Quran. Selanjutnya Mandeh Tati ulang lagi. Desmi Roza belum. Oh sorry ya. Oh iya, Desmi Roza belum. Ya silakan. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum Mungkin man lam diulang. Maaf, Mande Guru, Ibu Guru. Mungkin Ya. diulang coba dari Mangkasasna. Kalau berhenti itu bukan alaika, right? Tadi ada kan berhenti. alaik. Ya, coba ulang lagi dari awal deh, tadi nggak nyimak soalnya. Iya. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u walakum fiha manafi'u walitablu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa Coba ulang dari walitab. Tadi ada yang salah soalnya. Coba dari walitablu. walitablu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun
wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu أبصر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Coba diulang lagi, Bu Adek. Coba diulang lagi. Yang dari Waha. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yakub yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu Imarianis, bisa nggak dibuka kameranya? Ya, silakan Bu. Sekarang kita membaca surat Ghafir, surat Fusilat ya, ayat pertama. Kalau di sini halaman 477. Kalau Ibu berlainan halamannya surat Fusilat surat yang ke-41 ya. Loh, keluar. Surat yang ke-41 ayat pertama. Buka mic-nya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu kulluna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun
تعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتنا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Coba diulang lagi, Bu. Coba yang terakhir diulang lagi, Bu. Qalata ataina ta'iin. Ya. Ain. I'in. Yes, that's good. Sadaqallah. Ya, untuk membaca selanjutnya, sekarang kita membacanya setengah-setengah halaman aja lagi, soalnya tinggal 4 halaman. Oke. 3 halaman. Uzur izin jok buat doa acara sama anak-anak. Iya, Izin Bu. mandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ya. Saya sekarang ya. Iya, makasih. Bismillah. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة
sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Sadaqallahul Adzim. Satu ayat lagi, Bunda. Sampai lagi. Boleh? Oke. Falamma da'un fastakbaru fil ardi bighairi haqq. Ulang lagi, tolong lagi, Mande. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asuddu minha quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqakum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Sadaqallahul adzim. Khalaqahum bukan khalaqakum mendekati. Wa kanu bi ayati yang mana itu? Ya itu ya. Bukan yang alladzi khalaqahum. Yang baris terakhir. Alam. Ya. Alladzi khalaqahum huwa yang itu? Iya, iya. Alladzi khalaqakum huwa asad. Bukan khalaqakum, khalaqahum. Ya, tadi salahnya. Oh ya. Alladzi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Sadaqallah. Terima kasih. Ya, sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينشرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Alhamdulillah. Wa marhamna bil Quran. Selanjutnya Amandeh Andung, silakan Andung. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Ya, syahid jangan kalak-kalakan dalnya ya Bu Andung karena ada di depannya ta, syahidtum langsung ya. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا
Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Terusin man. Oh no. Iya. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Fa yasbiru fannaru wallahum wa yasta'tibu famahum minal mu'tadin famahum minal mu'tabin. Udah segitu aja. Sudah, sadaqallahu azim. Muhammad Nabil Quran, sambung Uni Warniati. وقضينا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم. Ulang lagi deh Uni. Waqayyad ditasdikkan dulu ya-nya. وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم. Coba ulang sekali lagi Uni Warniati. وقيضنا لهم قرانا. Qur'annya tidak panjang ya. وقيضنا لهم قرانا. Kena di dotnya. Ya. وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا له وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
Ulang lagi. lihadzal Ulang. Qur'ani wal ghaw. Oke. Ya, terus. Lihadzal Qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Coba diulang, Niwar. ذلك جزاء أعداء. Ini coba diulang lagi, tadi ada salahnya 2 ya. Coba diulang lagi dari falanudhiqan. Dari maksud Dari falanudhiqan. Ayat 27 di atas. Awal ayat. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا Salah juga. Coba ulang lagi, Ibu. Tolong pelan-pelan, coba ulang dari awal itu, dari fa itu. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَروا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya, tadi salahnya di aswa, niwar, wa-nya itu kan nggak panjang. Kenapa dipanjangin? Aswa-al, jangan aswa-al, tidak panjang wa-nya kan. Tadi salahnya di situ juga sama di atas ya. Coba ulang lagi dari walana jazian. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن. Coba diulang lagi. Rabbana. Ya, nggak apa-apa dari Rabbana, ulangnya coba. Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Kenapa ladzi ya? Pelan-pelan lah ya. Rabbana arinal ladzaini, bukan ladzi ya, tapi ladzaini. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma. Salah lagi ya. Minal jinni. Niwar jangan terlalu cepat ya. Kalau aku menegur nggak kedengaran nama niwarnya. Adallana, panjang lahnya ya. Coba ulang lagi dari Rabbana. Rabbana arinal ladzaini adallana. Rabbana arinal ladaini wa adallana minal jinni wal ditambah lagi wa adal. Nggak ada wa adal, tapi adal aja. Barusan ditambah lagi wa adal. Coba sekali lagi dengerin ya. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Pelan-pelan nih War.
ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Ya, Allahumma nafa'na bil Quran. Ya, belum. Saya Bu. Ya, silakan Pak Ahmad. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Udah Bu? Cukup Bu? Ayat lagi nih Pak. Satu lagi deh. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ya, Allahumma nafa'na bil Quran. Itu nomor 4 ada orangnya nggak sih mendekati yang radionya? Ada orangnya nggak sih mendekati? Di radio ada nomor 4-nya. Radio itu Azbir Kamal. Salah, saya kasih nomor. Nggak ada nomor 4. Udah asli nomor 2. Ya. Ya, langsung Mande Ben. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Coba diulang lagi Mande yang barusan. وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا
لذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ya, coba sujud sajadah ya, karena ada tanda sujud sajadah. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Selesai Mbak Bu Deswi Rozak.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. Coba diulang lagi, Bu Adit. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته Ya. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. A-nya kenapa dipanjangin? Ulang lagi, Ibu. وما ربك بظلام للعبيد. Ya, sadaqallahul Sadaqallahul azim. العظيم. Wow. Alhamdulillah, kita telah menamatkan juz 24 malam ini. Terima kasih Ibu Zurniati yang telah membimbing kami membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan pahala yang dijanjikan dan kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Sebelum Ya. kami menutup acara ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, baik di ruangan Zoom ataupun pendengar radio Gebu Minang, dan juga kepada kru Radio Minang yang dipimpin oleh malam ini oleh Huda Asbi. Terima kasih yang telah selalu hadir pada acara yang diadakan oleh Mandeh Minang Mancanegara. Izinkanlah untuk itu saya tutup dengan membaca Alhamdulillah, Hamdalah, dan astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik. Bernyanyi ya lu lagi. Oh bernyanyi dulu atau ini dulu? Oh ya, bernyanyi dulu. Silahkan bernyanyi, ditutup oleh Made Zurniati dan artinya oleh Made Ben. Oh iya, saya lupa. Silahkan. Kita Ya, doa khidmil ya. doa khidmil Quran ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami jika ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkan pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakan pada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini berakhirlah acara tadarusan malam hari ini, malam hari di Belanda. Sekarang di Belanda baru jam 4:10. Jadi di Indonesia dan tempat lainnya sudah pagi, di sini masih malam. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khair. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di hari Sabtu malam di sini, Jumat pagi di Indonesia. Pikir dulu karena perbedaan waktu. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul doa apa namanya? Kafaratul masjid. Ya, oke. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini